Poštovani predstavnici medija, dozvolite da u ime poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri se osvrnem na ovaj krajnje kontroverzni predlog zakonskog rešenja za regulisanje jednog od najvećih bankarskih skandala u novijoj istoriji Srbije, a u pitanju su krediti indeksirani u švajcarskim francima. To vam je pre svega jedan dokaz kako jedan loš režim posle više godina praktično dozvoljavanja pljačke građana od strane banaka tek sada prisiljen štrajkom glađu i određenim sudskim odlukama mora da počne da rešava jedan problem koji je odavno trebalo da se nađe na dnevnom redu skupštinskog zasedanja. Prvo moje pitanje glasi, a izvinite, ko će da odgovara za ovih prethodnih 10 godina pljačke građana Srbije koji su imali kredite indeksirane u švajcarskim francima, za koje vreme je država ćutala dok su banke drale kožu s leđa građana? Znači, evo sada je neko rešio da nekim zakonom proba nešto da popravi. To je druga tema, o tome ću tek da kažem nešto. Ali prva tema je ko će da odgovara za prethodnih 10 godina pljačke građana od strane banaka? Donošenje uopšte ovoga zakona u skupštinsku proceduru je dokaz i priznanje da smo bili u pravu kada smo kao poslanička grupa Dveri godinama unazad govorili da su krediti zasnovani na valutnim klauzulama pljačka građana Srbije. I evo, dolazi vlast koja ovim zakonom priznaje da smo sve ove godine bili u pravu. Mislite da će Siniša Mali to da kaže kada bude obrazlagao ovaj zakon? Pa naravno da neće da kaže, jer bi time priznao da je opozicija sve ove godine bila u pravu. Znači, pljačka od strane banaka vršena je uz apsolutnu saglasnost Narodne banke Srbije i vrha aktuelne vlasti Aleksandra Vučića. Tačka. Idemo sada na ovaj njihov predloženi zakonski projekat koji je, da budem vrlo precizan, nastavak pljačke građana Srbije od strane vlasti i banaka. A evo to ću vam i dokazati na nekoliko primera. Pre svega, s obzirom da su se predstavnici bankarskih korisnika, kao što znate, i jedno i drugo udruženje, i CHF Srbija i Efektiva, vrlo negativno izrazili u ovom zakonskom predlogu, a CHF, koji je delimično i učestvovao u pregovorima sa bankama i Vladom, se iz tih pregovora povukao, jasno vam je da bankarski klijenti ne stoje iza ovog predloga zakona i da je ovaj predlog zakona ozakonjena pljačka i nastavak pljačke građana Srbije od strane vlasti i banaka. Dakle, do sada nismo imali zakon koji omogućava ovu bankarsku pljačku, a sada dobijamo zakon kojim se potvrđuje i ozakonjuje bankarska pljačka građana Srbije. Pazite, to je istorijski trenutak u Srbiji. Donosi se zakon kojim se pljačkaju građani Srbije od strane banaka. A evo dokaza. Pod broj 1, diskriminacija bankarskih klijenata. Ovaj zakon se odnosi samo na klijente kojima je u toku njihovo rešavanje njihovog bankarskog kredita. Znači, oni koji su ili otplatili svoj kredit u ovim pljačkaškim švajcarcima, ili oni kojima je oduzeta hipoteka, koji su se našli na ulici zato što im je oduzet stan da bi bili vraćeni njihovi bankarski dugovi, uopšte ne podležu i nisu predmet ovoga zakona. Pazite sad tu vrstu diskriminacije. Znači, neko ko je već opljačkan od banaka ne može da dobije nikakvo zadovoljenje, bez obzira da li je kredit vratio ili mu je oduzet stan ili kuća da bi taj kredit bio vraćen. Dakle, diskriminacija, kršenje Ustava ovim zakonom. Pod 2, konverzija kao nova nepravda. Ne konverzija na dan sklapanja kredita u evrima, nego konverzija na današnji dan. Što znači da će građani iznova biti oštećeni valutnom klauzulom koja se na ovaj način nastavlja, samo se valuta menja iz švajcarskih franaka u evra. Nastavlja se pljačka građana Srbije preko valutnih klauzula. A postoje potpuno drugi mehanizam za koji se mi zalažemo i koji je primenjen u susednoj Mađarskoj, gde su svi krediti indeksirani u stranim valutama prebačeni u domaću valutu, u našem slučaju u dinar, i time bi građani bili izjednačeni pred zakonom i to bi bilo mnogo pravednije rešenje.
Treća stvar, ne postoji nikakav mehanizam zaštite korisnika u ovom procesu od 30 dana koliko se njima daje da odgovore na ponudu banaka o konverziji kredita iz švajcarskih franaka u evro. Pa da li vi mislite da će građani iznova moći sami da se izbore protiv bankarskih derikoža, monopola i prevaranata, zelenaša koji već godinama deru kožu s leđa građana Srbije? Da je bilo koji građanin Srbije dovoljno sposoban da samostalno ispregovara sa bankama tu vrstu konverzije? Pa naravno da će banke iznova da unesu niz elemenata koje će biti nastavak pljačke korisnika sada kredita konvertovanih u evre. I na kraju, ključno pitanje koje stoji zapravo kao mač nad čitavom ovom pričom ovog pljačkaškog zakona, a to, izvinite, ko je stariji u ovoj državi, Vlada Republike Srbije ili Vrhovni kasacioni sud? Ako je Vrhovni kasacioni sud doneo odluku da su krediti indeksirani u švajcarskim francima ništavi, iz prostog razloga što građani Srbije i poštovani predstavnici medija, nikada građani Srbije nisu dobili tu svoju bankarsku pozajmicu u švajcarskim francima. Nikada. Nijedna banka nije taj kredit dala u švajcarskim francima, a obračunava se valutna klauzula u švajcarskim francima. Dala ih je u dinarima ili eventualno možda u evrima. Dakle, ti su ugovori ništavi. Banke nemaju dokaz da su ikada uzele švajcarske franke pa dale građanima Srbije švajcarske franke, zato što to nisu ni radili. Znači, ovi ugovori su ništavi. Umesto da Vlada Republike Srbije donese zakon kojim će zapravo obeštetiti građane Srbije koji su opljačkani kreditima indeksirani u švajcarskim francima. Jer ne zaboravite, većina građana koji su pozajmili kredite u švajcarskim francima odavno je isplatila svoj kredit, a i dalje mora da plaća nekakve rate zato što je neko napravio taj pljačkaški mehanizam da kroz valutnu klauzulu više puta naplati ono što je zapravo uzeto kao kredit. Dakle, jedini pravi zakonski projekat, jedino pravo zakonsko rešenje bilo bi da je Vlada primenila odluku Vrhovnog kasacionog suda i donela zakon kojim bi se poravnali dugovanja između banaka i klijenata. Znači, ajmo da vidimo, gospodo, šta je neko uzeo kao kredit u evrima u danu kada je uzeo taj kredit. I ajmo da vidimo koliko je za sve godine otplate kredita s druge strane do sada u evrima po kursu na određeni dan uplata imao, odnosno isplate toga duga. I da se podvuče crta, možda su banke dužne građanima, a ne građani više bankama. Dakle, ovo što radi ovaj režim je nastavak pljačke građana Srbije preko bankarskih derikoža. Ovo je direktan dogovor između banaka i vrha Vučićeve vlasti. Ovo je direktan dogovor na osnovu Vučićevog obećanja da će ovim zakonom, pazite ovo ludilo, Vlada da pomogne banke. Dobro, ljudi, banke koje su opljačkale građane Srbije, banke koje pljačkaju na valutnim klauzulama, banke gde su sudovi dokazali da pljačkaju na obradi troškova kredita, banke sa najvećim kamatnim stopama u Evropi, njih da pomognemo iz budžeta države Srbije, od naših para. Zbog čega? Zato što je Vučić u dilu sa bankarima. I da još donosimo zakon u Narodnoj skupštini kojim ćemo ozakoniti pljačku građana Srbije od strane banaka i vlasti. Pa to, ljudi, nije normalno. Pa evo, samo ovaj zakon je dovoljan razlog da preko 20.000 porodica i svi drugi koji banke pljačkaju, a javni izvršitelji na kraju likvidiraju, izbacujući ih iz porodičnih domova, izađu na ulice i u subotu 18 časova budu kod Terazijske česme, jer se niko neće samostalno izboriti protiv ovih bankarskih derikoža, već samo svi kao jedan, svi zajedno na ulici možemo da rešimo ovakve probleme. Dakle, zaključak Srpskog pokreta Dveri, predloženi zakon je nastavak i ozakonjenje pljačke građana Srbije od strane banaka u dosluhu sa vlašću, koja kada je imala odluku Vrhovnog kasacionog suda, umesto da je primeni i poravna dugove između banaka i građana, ona zapravo štiti banke, iz budžeta finansira banke i nastavlja valutnu pljačku građana Srbije preko valutne klauzule. Dakle, ovo ne može da se čuje na velikim medijima, nijedna velika televizija neće napraviti emisiju
na ovu temu. Neće biti nikakve, kao što nije bilo, debate i javne rasprave šta je puna istina o kreditima indeksiranim u švajcarskim francima, zato da bi se sakrila istina o tome kako su banke u poslednjih 20 godina opljačkale građane Srbije. Dakle, jedna od prvih stvari koju mora da donese neka buduća vlast nakon pada Aleksandra Vučića sa vlasti jeste obračun sa bankama. Jeste dovođenje banaka i bankarskih derikoža poznaniju prava, a zajedno sa njima i njihovim kolegama, javnim izvršiteljima, najvećim lopovima trenutno u Srbiji, kriminalcima u ruhu javnih izvršitelja. Jer ono što trenutno rade javni izvršitelji, to je najveći kriminal trenutno u Srbiji. I lično bogaćenje na grbači sve siromašnijeg naroda kojima se otimaju porodični domovi kada ljudi objektivno nisu u mogućnosti da više finansiraju otplate svojih kredita ili plaćaju svoje komunalne usluge. I za to smo imali rešenje, ali o tom potom drugom prilikom, kroz institut ličnog stečaja i praktično neku vrstu sprečavanja da bilo kojoj porodici u Srbiji bude oduzet porodični dom, a da se naravno dugovi moraju vraćati kroz određene reprograme i druge vrste rešenja. Dakle, ono što mi ovde želimo da kažemo jeste da još jedan razlog da građani Srbije izađu na ulice i u subotu u 18 časova budu ispred Terazijske česme, svi kao jedan, jeste ovaj zakon koji je danas na dnevnom redu i koji u dogovoru vlasti i banaka nastavlja pljačku građana Srbije. Hvala vam. Ako ima vaših pitanja slučajno, ako ne, da. Ne razumem. Stranke koje su bile na vlasti kada su počeli da se uvode krediti indeksirani u švajcarskim francima, zbog toga su pali sa vlasti 2012. godine. Ko je na vlasti od 2012. godine do danas i mogao je da reši taj problem, a 7 godina ga nije rešavao? Kako se zove? Stoji mi prvi deo. Oni su izgubili vlast zato što su omogućili takvu pljačku građana Srbije, između ostalog. I to je pošteno. Sada je vreme da Aleksandar Vučić izgubi vlast zbog ovog nastavka pljačke građana Srbije preko ovakvih zakona koji nisu ništa drugo nego zakoni koji lobiraju za interese banaka. Narodni poslanici u Skupštini Srbije koji sede danas tamo u plenumskoj sali, oni rade za banke i bankarske interese, oni ne rade za građane Srbije. I to je tragedija Narodne skupštine Republike Srbije. Hvala vam. Nastavljamo sa otvorenim paralelnim parlamentom.